munkari baaba ja'u baaba san amritti wala jaju khayritti wala jaju hamturraa wal dhoowwuu ka ja'u baaba kanarra turree ayatoota achi dhufe laallee kaleessa dhaabne amma gaa hadiisoota jalqabaa ka baaba kana jala dhufee laaluuf jiraanna bi'iznillaahi tabaaraka wa ta'aala haayye فالأول والآيات في الباب كثيرة معلومة جنة وأما الأحاديث جنة مري حديث بابا خنا خيسا خدراجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أبي سعيد الخدري الراو دي فمي صحابة بريدة جماعة جائبات أبي سعيد الخدري خني دوبا إني خني ربي سرها جالة جب سر إسها فقيس نجئ سمعت رسول الله صلى الله صلى عليه الله عليه وسلم وسلم نين يقول دقه إرقما ربي خجؤون دقه جا أما إن يتجاب سعيد أبي سعيد الخدري نين دقه إرقما ربي خجؤون دقه هايا من رأى منكم منكرا نمني أركي إسنرا نمني بدي أركي فليغيره بيده يودن ده هركان هادي بسوجي بدي تكا سبرت دلقما منكرة تقوار ربي نفين تقوتو سبرت دلقما وانساني يودن ده تتهرمتون يودن ده وانسان هركانا أوفو هيادو آية فإن لم يستطع فبلسانه يو بدي دلقا مجرتو سن هركان دي بسو دتبي أمو فبلسانه أفاني تدبتي دعوة فاتي قولي نمنا ونكون سرا فكاتو ديسي ونكون حرام جئي دبتي وانسان هادو هي فإن لم يستطع فبقلبه yoo sanii sin dandeenye hoo harkaan deebisuudhaaf humna ittiin qabu afaaniin dubbachuudhaafis haalli mijaa'uu didee dadhabamte fabiqalbihi qalbumaan waan san haa jibbuuhiyya hamtuu deemaa jirtu san haa jibbuuhiyya amma tana keessatti maali mee ati akka nama islaamaa tokkotti ifirra dhaabi ilaali badii si bira dalagamte tokko maalin jijjiiruu dandeessa harkaani yoo harkaan dadhabde hoo afaaniin hoon dandeessu yoo afaaniin dadhabde jarraa gadii xiqqoon qalbiidhaan jibbuudha qalbiidhaan hoo jibbitee jirtaa ka jiru wanni kun miizaana bara miizaana namni hundi keessatti ilaaluu qabu bar jara kee wanni kuni laafaa isinti fakkaati miizaana shari'aati bara waan namni islaama hamtuu takka tasi bira dalagamteef dirqama sheeka ta'uu qabdu bara akkana bara yoo amma ilmi kee haa jennu rabbiin godhini tamboo si bira dhuge yaa ilma kiyya tamboo dhiisii jetteeti harkaan jijjiirtaa bara gaafa inni dardaree harkaan dadhabde hoo afaaniini haa gorsita akkasi deemaa malee tartiiba san so hamtuun takka hoggaa dalagamte xiqqaatu guddattu sadarkaa sadeen kanan dhoorkamtee jira amma gaa nuti akka ulamaa'ii oromootii fi akka amma du'aatootaatti bakka harkaa san waan dandeenyu waan qabnu guddaasii waan dandeenyu tanuma gartee arrabaa kana guddaa amma ka dandeenyu ta'an harkaan faa dho'u waan san deebisuu qabuu danda'u dhaabuu danda'u waa hedduu gaafata yoo ammas harkaan deebisuu sanuu yoo harkaan ati deebisuu keessa rakkoo biraan finnee beeki ati harkaan deebisu sigalee nama wahii tokko nama akka malee waa halkanii waan baala biyya keenyaa kana qamoo biyyatti gaafa jiru sana aboo baala kana firraa dhiisii firraa homaa siin godhu jennaan bakka kanaa duba deemee farshoo dhugaa ije lakkii jaani firraa dhiisan jechuudha amma dubbiin tusii galti waan takka hoggaa dhoorkitu ogummaa isii si feesisan waan yoo dhoorkite kontirool godhuu dandeessu waan isii dhoorkuun ammoo badiin biraa dhuftu san hin gootu jechuudha waliigalleemi kanaaf wanni hundinuu akkaataa daawwaatti godhamta inshallah kana yoo tartiiba isaa fuulduraa arguu jiraatan gaafa barannu inshallah haay oofi ahmed فإن لم يستطع فبقلبه yoo dadhabdan qalbumaan jibbaa jechuudha qalbumaan jibbaa waan san hin jaalatina abadan jibbaa waan san hojii san jibbaa jechuudha وذلك أضعف الإيمان harkaan dadhabdee afaaniin dadhabdee qalbiin jibbuun san taboodaatun jechuu bar irra laafaa imaanaatti haa yoo namni tokko jaalate hoo qalbiin yoo jaalate hoo namni san maal jennaan jechuu imaana ni qabaa namni san imaanan qabu jennaan jechuu li'aanna imaanni kan irraa boodaa kami qalbiin jibbuu sani ha qalbiin jaalatee keessa taa'e yoo suni bar noormaaliidha bar
كون نورمال نو منم يلم جيو خدتا يو جمع بدي خدتا وما تكايني بدي سوولمان دلو جرتا جنان جد نما عروض شقوية ركه يا بران ما تك بركرتي تاو جرابان وان تكران كوني ان يا برا هنا لا خرس مدنا لا تدايت من راجو ليكو جربان انت بدن شيخ تكل الخين تبن ولمان تجرتا جنان وسوقل بنجي بتاچي انتس اكاسي بر كند بشقوية سنلين دايتو اجمالك وفودر ايمانا قبط نمل بكسان دكو تك ايمانا قبو جنان جي اكاسي اوف رواه مسلم. مسلم دو ديسكا الثاني اي لما فان حديث لما فات بابا خنا ردي عن ابن مسعود رضي الله عنه اي عبد الله بن مسعود الراودي فمي أن رسول الله صلى الله عليه صلى وسلم الله قال عليه وسلم رحمة نجاح رحمني كما ربي الرهاجراته قال نجي ما من نبي ما من نبي وانتان نبي تقول لنجي نبيوت مدرارا بعثه الله فربي نرجيج ندرت نبيوت من ندرت بريرا وانتان نبي تقول لنجي في أمتي قبلي كأمة ندرا خيسة ربي إركته نبي ما فريه خندرا ربي أمة تقول إركته وانتان يجي إلا كان له إساسا يفتح ملين تاني نبي سنيف من أمته أمة أساسا الراتو ملين تاني حواريون حواريو تاتو دي حواريا جتون أكام بكنا من المقربين وركان ستي آنوج وركان سافتمسو وركان جاللو إساتي خيسو دي صاحب الجبا جتو صاحب الجبا والرئيس سافتمسو والرئيس سافهدو والرئيس جنا دابتو أما كما ربي ولا وركا بابا كري خنا فا سيغلي وركا عمر خنا وركا علي خنا برما سيغلي أما أسمى جرغنو صحابة هوغا إجي أمير كما ربي صحابة سالالو جرودا خنا برينو ما شاء الله بري أبا بكري في صدر كاساني قلت دابر أمتا خنا خيزت أمبيون نندرو صحابة أكسيتي نما أكسيتي حواري يجون صاحب جالل اللي خيسا تهف تمسا تهف إساريف تمسو إساريف آنو قبنيجي تو نما أكار إساريف تمسو جي يوفد أكار إسان جالتي إساني وجين أبتو قبن ججو هاي وأصحاب وأصحابنا من اللي صحابة صاحبان اللي قبن يأخذ akkuma best friend keessatti saahiban jajjaba ummata ajaa'ibaa keessa qaban akkasumatti ammas saahiban waliigalaa akka hawaasaatti saahiban hedduudha qabanii jambiyoonni hundinuu يأخذون بسنته kasunnaa saasan fudhatan je saahiboon isaa kun ummanni isaa kun warri itti amanee gosa wajjiru san ya'khudhuuna ni qabatan takkaa ni fudhatan bisunnatihi karaa nabiyyi sanii qabatanii je ويقتدون itti je بأمره amrii isaa kana itti hidhatanii qad jedhanii jala deemanii itti hidhatanii irraa baratanii ajaja isaa fudhatanii inni taajoo ta'anii deemaa joo deemaa jedhanii duulaa joo duulanii siigalee waa hunda isaa keessatti itti laallatanii itti hidhatanii faana isaa deeman jee faana nabiyyi sanii ثم إنها eega gartee uummata kanaatii gaazamanii hoggaa deemee ambiyaan tokko hoggaa kutee uummanni tokko waan ijee eegasii jechuudha. Tummeenna eegasii تخلف ni hafti je من بعدهم isaan boodatti ni haftii je خلوف khuluufun haa kana dummaan yoo qaraanee fi khaluufun haa kana fathaa yoo qaraane hiikaan isaa wal qaba khuluufun dummaadhaan yoo qaraane isaan boodatti ummata babbadaa badii dalaguutu hafa jechuudha warra badiidhaan boodatti hafuutu dalaguutu badii dalaguutu boodatti hafaa jechuudha yoommoo haa kana fathaa goone khaluufun yoo jenne warra gaariitu isaan boodatti hafaa je sigalee jechuma tokko harakaan hiikaa wal dhorka gartanii miti amma khuluufun jee fidenninu ummata eega ummanni gaggaariin nabiyyii jala deemu san kute ummata babbadaatu dhufaa je badii isaan booda dalaguutu dhufaa jechu khuluuf haa dummaadhaan yoo qaraane haayye يقولون ni ja'an je ما لا يفعلون waan maa laa yafcaluun waan hin daleyne ja'an ummata kana jechuun warra dubbiin isaaniitii fi gochi isaanii walin simannee jennaan wanni isaan ja'an ta biraa wanni isaan dalagan ta biraa kun ummata gaarii namni alaamaa kanaa qabu nama tokko hawaan inni dubbatuu fi wanni inni dalagu wal dhabu san namni san nama gaariin jaamsa boosan akkam jettarre rabbi sodaadhaa jee ofii rabbi sodaan farshoon dhuginaa jee ofii farshoo dhugi badiin dalaginaa jee ofii badii dalage akkam jettaan gamma nama kanaa nama akkanaa kanaa jee nama waan
hojiin isaatii fi wanni isaa hundinuu wal dhabu jechuudha. Baay'ee wanni inni ويف dalaguu fi wanni inni jooha wal dhabu jechuudha. ويفعلون ما لا يؤمرون. Ni dalagan waan ittiin ajajamne faa dalaganiya. Khalaas ummata faallaa deemu manni kuni khalaas warra faallaati jechuudha. Yoo laalte gama shari'aati waan silaa ajajaman hin dalagan. Waan silaa ja'an hin dalagan. Waan silaa dalagan hin dubbatan. Allah waliiti. Akkasuma asitti maal jee? ويفعلون ما يؤمرون جيمسا ما لا يؤمرون. وان هن اججمني دلغن جي وان هن اججمني دلغن جي بدايه جوبر بكا بدايتي اسمها غرتجي بكا مخالفات اسمها غرتجي كذا جبر ربي رانا واسطر اللهم نجنا يا رب توفي. فمن جاهدهم بيده. namni ummata akkanaatti qabsoo godhe harka isaatiin dhiisii boo wanni jirtu kun sirrii bi dhaabbadhu karaa rabbi irra gad diin irra gad dhaabbadhu maal uluk jettee achi utaataa oltaami gad dhaabbadhu diin rabbi irra ja'anii namni qabsoo itti godhe nama akkanaatti فهو مؤمن. namni san mu'minaa jee kunoga namni kana godhe gartee namni san mu'minaa yaa subhaanallah ayyee. ومن جاهدهم بقلبه. bilisaanii bira kutte خيهم akkasuma بلسانين كبويتي. بلسان ay كبير. waman ja ayyee waman jahadahu maal jettan بقلبه namni qalbiidhaan qabsoo itti godhe jee فهو مؤمن. namni sanillee mu'minaa yaa qalbii gaa maal jedhe qalbiin bar jibbu maa bar ammoo san dura gaa waman jaahadahum bilisaanihi ja hadii kitaabni nama harkaa qabu دفاجر. ani akkasi tartiibni isaa akkasi dura daawaadha eegasi arraba eegasi qalbii jibbuun darraa dhumaatti taayee wal dabarse maan qaba riwaayaan akka adda addaa dhufti. فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. namni afaaniin illee daawaatti godhuudhaan gartee ummata kanarratti qabsaa'ee dhugumatti inni san mu'minaa jeequna yaa rabbi mu'mina isinaa godhu kanaaf ilaal hoggaa hamtuu takka agartan dhoowwaa dubbadhaa jechuudha ta'e maaltu naan geete san firraa dhiisa tumbadiidhaa dhaabbadhaa ja'ati hawaasatti dubbadhaa akka hawaasni walamu godhaa sigale badii agartan takka callisuun guyyaa qiyaamaa irraa isin gaafata rabbi duratti irraa gaafatamuu jiraattanii maa calliftanii yookiin akka yahudaa san taatanii waliin halaakamtanii nama badiirraa nama dhorke rabbiin nagee baasee nama badiirraa nama dhoowwine hausee nama laalu rabbiin ni halaake callisanii nama laaluun ammoo halaaka rabbii biratti eeguudha taatee quba qabaadhaa bakka badiin jirtu sun badiidhaa dhaabbadhu jechuu hawaasni haa baratu jechuudha taheeya. وليس وراء ذلك. لا لما دمير سلا أستاذ أحمد دمير أفان ربا خلص إلى الأقرب الجنة كسيبر أقربين خيمة مالي دعوة دبر الربا سني بكبرات هذه جبران خدمة الجنة نما قلبين جبهتو الرلافة إيماناتي هي النجا دمير يوكو غريا خاتيتي سيدي بيا خنافو قلبين جبوزن الرلافة إيمانات دعوان قولو سني ميتو أفانين قولو لا درا harkaan qabsaa'uun maasha Allah nama jaba sanatti aanee sadarkaan lammaffaan da'awaa godhanii waan san dhiisee sadaffaan jibbuu kanaatu irra laafaa imaanaatti kala mata akka imaanni kanaa gadi numa nafin jeeba zero kala kanaa gadi tumaata kan namni kanaa gadi umaa kanaa gadi ittiin soso'in imaanni kee zero sin jaarkaa rabbi sallallahu alaihi wasallam imaana ja'amuu hin qabdu gaafaamtuun si bira dalagamtu uma takka qaama kee siin kaafne uma takka hinaafaa sittiin finne ummata akka dubbachuu yaada dubbachuutu hin qabne inumaa tolfatteetu keessa teessee yaa bartu nama noormaalii taate gaafa jechuu eegalte kadalagu sanii mi'aatilleen ummatuma sanii wajji jirtaa quba qabaadha ummata akka garaagarummaan qabdatti gurbaan sanis aya وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. haga firii huubaa taka haga firii bishingaa taka bimaana ummata tanii gaditti imaanii biraa namni jechuudha bara afaan oromoo kan beektan haga huuba haga firii xiqqoo takka haga gartee boohee xiqqoo waan xiqqoo takka hagas takka illee maantan haga firii xiqqoo xaafii illee maantan hagas qabdan jechuun illee beeka haga firii xaafii takka imaanii isin keessa jira jechuudha waannummaan takka haga xiqqoo akkasiitillee sanii gaditti imaanii numa nafinii jechuudha hin hafne jechuudha imaanii sanii gaditti uummata gaafa hamtuun sibira dalagamte shakkooyyee sibira dalagamtu kuma takka keessa teesse ati imaanni kee bakka san zero hin jiru jechuudha birra dalaguu qabdaa jechuudha qalbiin si duutee jirti fayyaan qabdu aya nama qalbiin duutee fayyaan qabne badii bira dalagamutti gartee waan godha malee namni nagaa
abadan hin fudhattu qalbiin nama islaamaa rabbitti amante ta imaana qabdu badiisan hin fudhattu jechuudha. Of رواه مسلم. akkana gaa kun olaal muslimtu odeesse boo الثالث hadiisa sadaffaa kabaaba kanaati ilaalla jee aboo kunoo عن أبي الوليد baay'ee isarraa odeeffame abul waliid kanarraa odeeffamee jee kuna yaaboo عبادة بن سامة رضي الله عنه قال ربي سرها جالته بعد المسامة ربي رها جالته قال نجي جابوا سبحان الله هايا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعنا جچو دخنو يا ابو بالما سيني في ارغما ربي دي بالما سيني جخنو لا بايعنا جابت ارغما ربي دي في بالما سيني جيبو وبعدان مال رب بالما سينن او في مي على السمع على السمع كاري قدوتي نما غرت لال نودي ارغما ربي دي بالما سيني علماء اودا hayyoota daanyoota islaamaa haa dhufu haa ergamaa rabbii boodaan dhufu isaa kana qaalii isaanii godhu ergamaa rabbiitiif baallama seennee nama nurratti daanyaa ta'e aangoo nama tokko haatiif dura ofuufteef dura keessa tokko koree imaama bulchaa biyyaa waan fedhe haa ta'u nuun deemi aangoo takkatti kan ta'e eegeef dura buufte nama san qaalii godhuudhaan nuti baallama seennee jeebar haaya isa dhagoo as-sam'iin isa dhagoo jechuudha isa dhagoodha isa kana dhagohuudha baallama seennee ergama rabbiiti nama si boodaan dhufne akkama dhaggeeffannee jala deemnaa jechuu والطاعة qaalii godhuudha baallama seenne في العسر gizee jabduutii fi واليسر gizee laaftuutis gizee haalli akkaan jaboo fakkeenyaaf si takkaa miskiinummaa jabaa waan nyaattu hin qabne mootiin dhufee takka imaamni dhufee waa sadaqaa aboo masgidaan dura diigamu jira kai fidi waan akkanaa siin jaa aboo kai kana aboora nu kuteen jaanin jechuudha waan rabbii dalagu jira osoo yeroo sallee jabduu taate maaf qarshii takka illee hin taane hamma dandeessu kai waan san numa godhe jechuudha islaamummaa kana tiisuudhaaf hawaasummaa kana tiisuudhaaf dalagaa rabbii san tiisuudhaaf jechuu bar yoo daanyaa biyyaa ta'e akkasuma ol guddatees haa yoo nama koree keessatti ibdura filtanees keessan si yeroo jabduu amrii takka sirra waan akkanaa godhuu qabda siin jee dhagaha wal jala deema haalli sanillee yoo haala hamaa ta'e walumaa fudhadhaa jechuudha aja jalaan kanaa bar والمنشط yeroo mirqaana qabdanis waliif ajajamaa jedhe waliif ajajamaa aayee والمكره والمنشط والمكره gizee mirqaana qabdaniif gizee mirqaana hin qabnees jechuudha gizee gammachuu qabdaniif gizee gammachuu hin qabnees jechuudha tokkuma malaal usrii fi yusrii fi manshatii kun hiikuma walitti dhiyaatu gizee rakkoo gizee jabdu gizee gammachuu gizee gaddaatis jechuudha gizee mirqaana qabdu gizee mirqaana hin qabne gizuma hundaa'u wal dhagaa wal jala deema wal jala butama hoggaa namni isiniif dura keessan isin ajaje ajajamaaf imaamni tokko keessaniif dura keessan akkana haa goon haa ishee keenya jaa godhaa waan san daanyaan isiniif dura keessan yoo waa isin ajaje godhaa waan san wanni kun hawaasummaadha jabees wanni kun islaamummaadha jabees wanni kun gartee akkana jechuudha rasuulaaf baallama seennee jaan nuti wanni hawaasni keenya rakkoo keessa seeniif talan qabne nama if dura keenyeeti maqaa taappeellaatti barbaanne malee isa jala deemurraa in dhageenyee usa nama dura haaya dhagaa jechuun akkana sharaane keetu وعلى أثرة علينا asii dubbiin jabduun وعلى أثرة علينا amma daanyaan tokko yoo nama biraallee si caalchise jechuudha bar isinirra wal filuufaa nama biraatiif waa kanneen isin horkuufaa nama biraatiif waan hin malle si dhookhannee bi'aate kasilaa waa malu isin horkuufaa yoo wal caalchisuu illee jiraatte aangoo keessatti hojii keessatti ilaalcha keessatti waan fedhe keessatti illee ta'uu danda'a isin aboonuma fedhe haa ta'u yoo saahiba keessa caalchiseef ciniiniituma jala deemati yoo ati si qabee nama biraa ol qabees humaata irra laalinat ta'een laalini birma kudhan waan hawaasaa kana laalee jira bar وعلى أثرة علينا يو والعالتون جراتلي hojii keessatti aangoo keessatti yoo nama sintaane faa nama silaa sin keenya faa si caalchisanii haa bakka isaanii mala kaanii gadii tana si kaayano kuma zabanyaa kana gadii tana yoo si gadhoo kano umaa midhati jaluma deem jechuu bara akkasitti illee takka ammoo isinirra wal filan jechuu aangoo tana isaanumaa wal filan kun buuqaanumaatti dabra ifumaaf akka faamilii takka akka gandaatti takka akkuma wal beekan jechuu wal kaayan ati silaa waa meeqa islaamaa godhatu mokka si dhiiban mee numa obsaa jechuu waliif hoggaan rakkoon akkasii illee nuti walumaa obsaa mee waluma jala deemaa jechuudha bar haayye وعلى أن ننازع الأمر aangoo itti kan namti sana irraa fuudhuudhaaf hin falminiin jee aangoo amma inni irra jiru sana isarraa buusuudhaaf achi isaa ari'uudhaaf inni akkana na godhe nama wal caalchisa akkana jettee isa kana aangoo irraa buusuudhaafis ittiin jarjarinii jee
إلا أن تروا كفرا yoo agartan malee ahaa nama tokko aangoo irraa kaasuudhaaf ulaagaatu jira gaa jala keenya agartee illaa an taroo yoo agartan malee kufran kufrii bawaahan dirree baate yoo agartan malee amma daanyaa biyyaa ta'aa jiran daanyaa biyyaa kaanee qubaan filanneet abalu ati nu bulchii jennee nama tokko filan namticha kana dogonkora xixiqqaan akka amma dudubbannu kunillee yoo irraa harkame qaaluma isaa godhaa jechuudha yoo nama isin wal caalchisees hojii keessatti waan adda addaatti illee godhe isin jalma deema yoo miqa isa aangoo irraa kaasuudhaaf yaaliin godhamu jennaan attaa daroo haga agartanitti kufran kufrii bawaahan dirree baate kufrii dirree baate malee maal zanniinis hin taatu waan mul'attuu taate tokko waan ijaan agartu jechuudha kufrii ijaan agartu ta mul'attu jechuudha bar digalee بواح عندكم maal jettan بواح عندكم من الله تعالى أتمنى أقولك يا أبو جدود هاي ردي بشيخ يوك إلا أن تروا كفرا يو أجر تملي جتشو دابر كفرا كفري جري بعد يو أجر تملي ومتك جلو مدي ما يجونا مثلا تاك جاغا وني أنغو رابو تدرا يو كفريلا تاك جا عندكم عندكم خيسين يفته من الله تعالى ربي الرارقان فكينيا كفري إني كفري خانا خيستي خارقا اتكاب دنجتشو بار وارقا اتكاب دنجتشو لان أما سيقلتي وارقا اتكاب دمالي ترقان سيسنو ربي براتات akka quraan irraa takka hadiisa irraa soo zanniidhaan ni bu'aa namtichi kun lakkiin bu'uu jennaan ayoo kee daanyaan biyya tokko farshoo dhuge hoo maadaama farshoo dhuguun halaali jee gabbeen labsini farshoo dhuguudhaaf aangoo irraan buustu gaa akkasii bar daanyaa islaamaa irra yoo kee zinaa dalage hoo badii dalage dhoosee dalageemi maadaama gabbeen namsan zinaa halaali jee inni hin labsiniin santiliin isarra deemte ati kaatee lakkii namni kuni zina dalagee aangoo irraa bu'uu haa qabu takka ammoo farshoo dhugee hin jettuu ja wanni ati buuftuun kufrii jirree baate taakka arrarraa eegalee akka mootummaa teenyaatti niqaaba hijaaba uffachuun hin danda'amu biyya teenya namtichi kun kafare yookiin ammoo arrarraa eegaltanii farshoon biyya teenya keessatti halaala akka beetanii dhugaa yoo jedhe inni kafare ayata rabbii kafare akkasii bal kufrii jirree baate yoo agartan malee dalagaa faasiqummaa takka takka dalagaa dilii gurguddoo fi waan takka takka ta'e isarraa argamtuuf jettanii fincilan kaasinaa jechuun mootummaa teessan irratti فيه fincila kaasuun برهان biyya diiti فيه برهان ta ragaa itti qabdan jechuun kufrii ragaa itti qabdan malee seha zanni akkana ta'uun oolu ummata yoodaati wajji dalagaa ummata kaafiraati wajji maarree ja'a maarree jinniin hin dalaydu haga wanni inni dalageessan zaahiratti ijatee san duratti miidiyaa gabbee yoo miidiyaa taate sooshaal miidiyaadhaan jecha kufriidha hojii kufriidha ta shakkiin keessan jiru ta quraanni itti jiru hadiisni itti jiru yoo dalage hoggaa kana aangoo irraa yoo kaaftanillee haqa qabdanii waan sanii gaditti mee walumaa hogganama ajajaa ofiitti finciluun biyya diigaa jechuu jira jechuudha. وعلى أن نقول Maal jettan? وعلى أن نقول Mallee jechuudhatti baallama seennee alhaqa baallama kaa waan rasuulaaf baallama seennee lakkaa'u jiraan mire dhugaa dubbachuullee rabbiif baallama seennee jee rasuulaaf baallama seennee jee. بالحق Eeynamaa kunnaa bilhaqee إنما bilhaqi. كنا Bakkuma jirrutti dhugaa dubbachuudha baallama seennee jee ergamaa rabbii jirrutti. لا نخاف في الله Rabbiif jennee uummata akka zigaal namaatiif maalnaan jaanii namaa hin qabnu sodaannu yaadu. Maalnaan لو jaanii looma talaam jechuun لومة komii namaa لائم komii namaa sodaachuu maalnaan ja'anii faa zigaal namaa faa waan akkanaa kana hunda nuti bira kunne dubbiin tarabbii dhufnaan nuti maalnaan jaanii liqimsinee jaamboo saabaan gara jaagaabo yaa متفق oromooti عليه yaa ilmaan ayyaa yaa shamarra keenya warra zigaal fiti warra zigaal akiraarraa balleessaa jiru dhaggeeffadhaa kun olaat warra zigaalii fi maalnaan jaanii namaa maalnaan jaan jettee bakka hunda dhaabbata yoo nafe maalnaan jaan jette waan jaageessa abdallahin nuti bakka dubbiin tarabbii dhufte maalnaan jaanii kiisha kaayyannee ittiin dalagannuu je kana jaanga wasaaban Allah متفق hawa عليه keenya naatti himaa jecha kana hay maal jettan متفق عليه aboo hadiisni bukaarii muslimi aboo Allah hadiisa bukaarii muslimi ba المشط والمكره jechuun gaa hiikaa jechoota hadiisa keessa dhufe san himaa
بفتح ميميهما المنشد مكره والمنكر مكر مكره ميم لجوزا فتح قوني كراني جتشورا ماما أها أي في السهل يرو لافتو دي في والصعب يرو جبتو جتشورا تفرق جتشورا والأثرة والآثرة يجون ثاني الاختصاص بالمشترك إيه وانزلا نمني ولين كابو كيستي خبتي سوفا جرها وانزلا أدلة غاو خو تنو دينا تنو جينا تنو جيكونا أنكو تزيم الدجان غا خبت سي أتسي دي بني فما واني يقولوا سن الدوالة سر والفلوفا وقد سبق بيانها إيه أما دولا دبر سيني جي جتشا خانك هايا بواحا بواحا جتشون بفتح الباب بفتح الباء بفتح الباء الموحدة موحدة باء بواء باء تكتي باء فتحات تكرانيجي بواء باء جنيها آية بعدها يسي ودله واو واو خجر ثم ألف ثم ثم ميم ألف ثم بواح جنيها حاء أكادتي يجيزا كتب مجي بواح جنيها بواح آية أي ظاهرا مالجة أي ظاهرا إيه تدرت باتيجو درت بر بواح جتون هاجا درت أكتني واني تكشني مولد تويتو ظاهرا وان لا, درت سني مولد ملي زيغا والدا زني لان ديمون تويتو أنا خيستي لا يحتمل تأويلا kun hika garte hika bira face gabo zahir mahalas hika bira wani kitabal ban gurbar عن شيخ أجزون الطيه aya chumara taba ni no aye bas aya kasi dubin jajabtu laga dubin khairiti wala jaju fi hamtuti wal dawu hamtura wal dawu jala khenya rabbinu hasatu rakkanu tilatu lallahu ghanami dubin islamu madi rabbinu fi sagal qara'u qofa miti warahu batu rabbinu hago akam jatan akas inshallah ustaz walid nabi gara zadul ma'ati dabar inshallah